احلى تورته فراوله. اهلا بيكم. في حاجه ثانيه انت لا بتطبقيها عليا؟ لا اهلا بيكم في وصفه قمر مع عمر. وعشان دلع الكرش ما فيهوش معلش، تعالي اقول لك ازاي نعمل احلى تورته فراوله لعيد ميلاد ومش هنكلفها اكتر من 80 جنيه. لو حد يعرف السر ده سر ما بيننا. اهم حاجه بس ما تنسيش تعملي لايك وفولو وتركزوا معايا. دي كيكه تورت مخبوزه جاهزه، انا جايباها من محل مستلزمات الحلويات زي ما هي كده جاهزه على التزيين، عشان نوفر على نفسنا ورانا غسيل ومذاكره وليله، فانا قررت اجيبها مخبوزه كده وهنزينها بقى مع بعض. الكيكه اهي، بصوا هقلبها، هي دي عدلتها الصح زي ما طلعت من الحله. هبتدي بقى اشيل الزيادات بالراحه عشان اسويها، عشان لما اجي احط الكريم شانتيه. هبتدي بقى اقسمها كده على 3. هاخد اول ديسك ده كده اهو، اول واحد. اول حاجه انا عندي كريم شانتيه انا كنت مجهزاه جاهز، هاخد منه شويه كده على جنب، جزء هعمل بيه الحشوه والجزء تاني هزين بيه من بره، واحط عليهم شويه فراوله كده متقطعين صغنن، اقلبهم كده مع بعض. اول حاجه بقى هعملها، انا عايزه الكيك بتاعي يبقى طري كده وطعمه حلو، فانا عايزه اسقيه بحاجه، فما كانش عندي حاجه غير بربة فراوله، فخففتها كده بشويه ميه وهبتدي بقى اسقي بيه. بقى احط كده على الاطراف كمان يكون كتير، عشان دي اكتر حاجه بتبقى ناشفه شويه. وبعد كده نبتدي بقى نحط كده طبقه من الكريم شانتيه اللي بالفراوله ده، وابتدي بقى افردها كده. لو ما عندكيش السكينه دي عادي ممكن بظهر المعلقه كده. خلصنا اول طبقه، هنعمل بقى بقيه الطبقات كده بنفس الطريقه. هنحط بقى الطبقه الاخيره كده برضو شويه مربى مخففه، نحط بقى الكريمه كده ونفردها عشان نعمل الطبقه الخارجيه للتورته. نبتدي بقى كده نفرد، هنبتدي نظبط بقى الشكل النهائي قبل ما نحط الفراوله بالكريم شانتيه كده زي ما انتم شايفين. الفراوله انا مقطعاها نصين، هنبتدي نحط كده راسها لتحت. هنحط بقى الصف اللي فوقيه عكس الاتجاه، راسها لفوق. هنبتدي بقى نزين من فوق كده، وهنا بقى شويه فراوله مقطعاهم صغنن كده احطهم في النص. ده عندنا جيلي تلميع، انا هاخد منه شويه، نحط عليه بقى شويه كده من اللون الاحمر بالفرشه. بقى هناخد من الجيلي ده ونبتدي نحط كده، وهنفضل نحط كده على الاجناب. بقى حد يصدق ان القمر ده ب 80 جنيه؟ يعني ده ال 80 جنيه دلوقتي ما يجيبوش اصلا قطعتين من اماكن كتير، يعني عشان تبقوا عارفين. وبكده اقول لك الف مبروك يا فراوله، انت دلوقتي بقيتي بتنافسي محلات الحلويات. عايزه اقول لك بقى تعملي منشن كتير لكل صحباتك في كل جروبات المامز عشان تلحقيهم. وحابه اقول لك الف هنا وشفا وصفه قمر مع عمر. سؤال الحلقه بيقول اكتبي لي في الكومنتات 4 مكونات استخدمتهم عشان اعمل تورته الفراوله، اللي هيجاوب صح هيكسب معانا.